ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajr tadi. Assalamualaikum. Fajr tadi misilsilaga umterina baajjo riyakon edemu. Ali abdami baddal kolli misilsilaga mihar ogum genes demda Musa alayhi salam ge wahake ayako. Ad Musa ge fan wahakan rega argumenna program nimali gosso hisabum feshigin mire kuriye gendwani em furtama Sheikh Abdulaziz Hussein. الأستاذ موسى أنور القصة الأنبياء المسمى برئاسة مجلس كمي أبي إسحاق الثعلبي بيان كربا فواها كمي ابن عباس غاريهم ادوها كو مي عليك فانو غاريها يهودية كاستن نوني خليمن غهوري نباكم بلا بلاشه خليمن نبيا مي دنيا دوكرو مفوغا فانسي سهرس نونيس خليمن එබ්බේකා තලා හඟුරාම කොල්ලේ හොරම් ෆට්ටා ෆීම හින්දුක අලිග ෆානෝ එනක මහක ජවාබුගා විදාලවනි ಖಲೇಮೆಂಗ ನುಬಾಕ ಮಾಬೋಡೆ ನುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮನದಸ್ ಮಾತಾಲ ಫಿರೋನ್ ವರವ ಕೊರವ್ವ ಖಲೇಮೆ ಸಲಾಮ ಕೊರವ್ವ ಖಲೇಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಲೋಣವಲಿ ನುಹಿಕನೀಸ್ ಖಲೇಮೆ ಮುಸಾಫನ ದನ್ನವಾ ಫೀಮೆ ತಿಮನ್ನಮೆ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಖಲಾಗೆಂ ಹದಾದೆ ಭಾಷೆ ಎಮ್ಮ ಖಲೇಮೆ ಮಾ ನುಬಾ ನುಂ ಹೆ ಹಕೀಕತುಗ ಮಿ ಬಲಾಲ ಆಯರು الأستاذ موسى نزار هذا مي ام فرتما اون تبفنا دنواد لانا مايده سورة وهيون آياتك الله سبحانه وتعالى بيان کو دیوا فوا بنی اسرائیل میونگ مچ එකලංග දෙවා فوا නියමිතෝගේ වාහකත ඉතර හඳන් කොල දෙත බදන් අද මි වාහක බයන් කො දෙවමු මි එන්මරි මිදාලෝ ෆයිබේ මි ආයතුග මුසග ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබ අමර කරව අද ෆන කවමුග මි හොන්න යා කවමි උස්කුරු නිඅමතුල්ලාහි අලයිකුම් musak fana ko mugami hunna tebe ami hunna Allah tebang wacha devi niyamet handan kurashe mi kon niyamet ga wahakan agul mena devana ayaton iba bayan kurava elmure midalwani ei thin niyamet ge wahakan no thin kame ge wahaka furtama ayatu ge bade ei furtama menani waragina nabinna rasulun emi hunge mi tereng Allah fonovi ade ge terega musa fana harun fana ishaq fana Yaqub Yusuf alayhis salam mi gos mi horiha nabi be kaluna agul mena be fene mi dari kolon asfa wata devana agul mena mi fenani emi hunga tereng ekeki rasos kaluna me fada is tereng fenigen da manzaru mikan kan alwon men fenigen hinge dewen alwon men me fennani emi hunna devwa fawa timwana niyamatege gotuga mi bayan kurawani Allah subhanahu wa ta'ala emi hunna waragina karamat dakwa gina guna mu'jizat devi ade migotun agul menna engene duwa hakwes duniyage hin evves bayka evves zamanage Allah devwa gina guna niyamat emi hunna khasa kanta dakwafe egotun agul men engene musa fana arihuga emi hun mi firawunuga aniyar kom salama wa dia diumuga khandu emi hun nattaka Allah subhanahu wa ta'ala mi falikorevi emi hun khandu amantane gotuga lavwa e mu'jiza em hun dekkevi efoga emi hun manna salwa emi hun mi Allah udum bawa levi ade efoga emi hun fena datwen ulunu wagotuga Allah subhanahu wa ta'ala hilagande ge zariyan emi hun fen artake nerdevi mihiri hattaves me mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala devvi gina guna vegenwa niyomatte mi niyomatte handama kurumge wahaka mita garan din an ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala alwul minna eba angawa mi bani israil ga mihunna mi muqaddas bima wanuma mitanuga muqaddas bima ki kobato badadar alwul minna demmesen engin hejje ilmure midaluwa detanege wahaka no ta deriwayat tafad riwayat ko terega alwul minna fenna gotuga ettanaki ei agul menne demes engen defada ei Palestinuge bim Baitul Maqdis en gotu kumbana kawanya bain elmen vidal gotuga ei ariha kamavs nota tur kamavs nota tura eta isab washagam sarahad kamavs iba bain elmeri man qorawa nota vidal komekas ei muqaddas bing gotuga agul menna marna beginde den mi ayatu agul menna iba fene mi قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما مي آية بدارغا مي آية الله بيان كروا إجترين بني إسرائيل إجترين الله سبحانه وتعالى بيروتي كان إحساس كرا دي ميهكو
ඒකතරෙන් වාහක දක්කා ඒ වාහක එමිහුන් එමුණ දෙවි නමත්තක මතින් හදාන් කො දේ වාහක බයන් කරාවක් මී කොන් දෙමිහුන් එක්කම වෙස් ඉල්මුවරින් වාහක දක්කා එබෝරි එහෙමීම එයා බේ ගොතුන් අවුමන්න ෆෙන්න හොරි මාලුමාතක බදාරුග මි දෙ මිහුන් නකී එයි යූෂා ඉබ්නු නූන අදි කාලිබ් ඉබ්නු යුක්නා කියා de be from kama nota de mi kama foitoga wardu fave adi mi de be folun naki ei bar naki bonga terega heme wadannawa de be from kama bes fa koraba fa buga ade hema mi ma'lumata awul me maja suratuge vihwana ayatun sabbis wanata allah bayan ko de ewa wahaka ge tafsil daruga mi ma'lumata hama muhim kama fennati awun tibe from dannawa الشيخ إبراهيم أحمد ade komme gote vies firawunuge kibay mi salame vi salame vun e aharu me faha korweni emihun gatuga mi sanatul fasxu gotuga adi e eidan eidul fasxu kiyawle adi emihunge sama eidul fitr kahala eidevve adi aharuge feshe eidevves ade meeting eidu ei mimihunge gatuga eidu gotuga belewum annani den mikamaki hage gotuga ega war boleti ufafa alu kuruntaka aichi onna akammege gotuga mi vegendani adi algon menge mi ummatuges idaki ega ufafa alu kuruma akandata aswawa kame komme gotega vis emihunge ide gotuga mi fahaga korani emihun firanu kiben e salame vunden kuri algon menge sharik ko fawane e firanu garaku efa emihun fortam salame vi duhaki e mi ashura doskaman ehvegene mihun roda hifamu gendi komme gotega vies mimihun mi dimavi kandatawge terega uluma mi algon menna mi kiyani mawgelli fawa dostaiga emihun ulume mi kamun emihun salame vegen diei salis aharuge fahun den e salis ahara fahuga 30 reg eba ade e 30 reki hagegatuga Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kuraw mataka tayyaru meg terega ekalek faanuge nafsu tayyar kurawuma libyodannavi 30 rege gotuga mi faha kurawani ekalek faanu mi baddal kurawma wadanawani ekalek faanuge qawmge kantata belhettum nota bani israel kantata belhettum harun alayhi salama hawal kurawafa den mi 30 rege ituran ege teriya dihareen ituru korawa mi ilmurin faha korawa fe heme jumla salis re mitaga mi faha gawani ei waadu korefawa baddaluma mi tayyarum ge salis re e salis rege terega duniyavi huriha kamakun salame mi ehenihin kantataka ekkibawegen hunna gotegga mi diye ekalek faanuge ruhaniyatuge baru gada kurum taqwa verikumge azmu waru gada kurumge baru gada kurum mitaga annakama ibnu kasir enage tafsiruga vidalge fonnani den mi 30 rege wahaga kirit quranuga bayan korwa fe e agulge Musa alayhis salam roda hippe wahakya mi kata wadanne wahakya adi enun kandatavs furihambegen diya wahaka mitaga algon menna war rangala bayan befawe الأستاذ موسى أنور ade me musak faanu me heda kurabi 30 duha gonum balaler ei me zurul qaida mas ekko kam kalifan roda honne mari ma kurba fani ek foka kalifan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kuramata wadanna magastu kurba kalifano me agon me amu bahanda kanya kalifan tayyar wada don dengu gulubi kama me mari ba kurabani mikam sab kalifano ge angage pas badalugendi induga ma Allah subhanahu wa ta'ala itura diha dos do rodhe ma kalefana amur kurabi ad minga gon mene gechki mihar miha go roden hoitorije kam gawana ma enage angaga wahabe he go tongon balalar ke rasulullah hadis progawe la khaluf fam as-saimi atyab inda Allah min raihati al-misk mane ki roderiyange angage was qomakasturi ge wahab bares Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga e wahuge mirukam bodugembe enga ma Allah subhanahu wa ta'ala Musa fana 30 to roden hunne ma amur kurabi efoge kalefano e kalanga badokmataka wadagatun tayyar wadagatun mikandata kurum sawaneka ituru dihadu he kalefan roden hunnema amuru korebi ek pahoga demek ibrahim vidalu he musafan kalefan akharun ge fanu gom kandata ka hawalu korebi arab suratu ge 7 40 donatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi korba fati
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ಅದು ಮಿಯಾತಕ ಮಾನೆ ಅಗುಣ ಬಲ್ಯಾಲ ಮೂಸಾಕ್ ಫಾನೆ ಕಲೆ ಫಾನೋಗೆ ಅಖಾರೋನಗೆ ಫಾನ ವಿದಾಳ್ವಿ ತಿಮ ಕಲೆ ಫಾನ ಫಹ ತಿಮ ಕಲೆ ಫಾನು ಗೋಮು ಕಂತತ ಕಲೆ ಫಾನು ಬಲ್ಲವಾಶೆ ಅದಿ ಕಲೆ ಫಾನಕಿ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರಾ ಮಿಹಕ ವಡಾ ಗನ್ನವಾಶೆ ಅದಿ ಫಾಸಿದ್ ಕುರಾ ಮಿಹಕ ಮಗ ಕಲೆ ಫಾನ್ ತಬಾ ವಡಾ ಗನ್ ನುಗನ್ನವಾಶೆ ಎಫೋಗ ಕಲೆ ಫಾನು ಮೀಕಾತ ವಡಾಗತಿ ಮಾನಕಿ ತೂರ್ ಫರ್ಬದೆ ಕಲೆ ಫಾನ್ ವಡಾಗಿನ್ ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಬಸ್ ದನ್ನವಾ ಹೆದ್ವಿ ಎಫೋಗ ಕಲೆ ಫಾನು ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆಕ ವಡಾಗತುಮ ಎದ್ ವಡಾಗತಿ ಮಿಕಮ ಇಶಾರಾ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ ಆರಾಫ್ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ತಿಮ್ಮನಾಯತುಗ ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫತಿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هذا مي أقول منا موسى فانوك ವಾಹಕ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಡಾಗತಮ ಅದು ವಡಾಗತಮ ಕಲಾಗೆ ವಹಿಕೊಳೆ ಬಸ್ಪ್ರೋಮಿಯತಿ ಅಲ್ ಆರಾಫ್ ಸೂರತಕ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ತಿಮ್ಮನಾಯತುಗ ಮೇಯತುಗ ಮಾನೆ ಅಗುಣಂ ಬಲಾಲಾಯಿರು ಅದು ಮೇಯತುಗ ಮಾನೆಕಿ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಂಡಲ್ವಾ ಫವಾ ಬಗುತ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಡಾಗಂ ಹಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾನುಗೆ ಸಾಹಿಬಂತ ಮಾಯರಸ್ ಕಲಾಗೆ ಏಕಲೆ ಫಾನ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರವಿ ಹಿಂದು ಏಕಲೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹದ್ದವಾ ಬುಟಕರ ಎಸ್ಕಲಾಕೋ ಇಬ ರಸ್ಕಲಾಗ ರಸ್ಕಂ ಫುಳ ತಿಮಂ ಅಳಾ ಬಲಾಲಿ ಮಟ್ಟಕ ಇಬ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳು ತಿಮಂ ಅಳಾ ದಕ್ಕವಾ ಫಾಂದೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವಿ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳು ಕಲೇಗ್ ಫಾನಕ ಫೆನಿ ಬಡಾಯ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ ನಮೋ ಎಸ್ ಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಫರ್ಬದೆ ಬಲ್ಲವಾಶೆ ಎ ಫರ್ಬದ ಹುರಿತಾ ಹರುಲಾ ಹುರೆಜ್ಜ ನಮ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ ತಿಮಂ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಸ್ಕಂ ಫುಳು ಫೆನಿ ಬಡಾಗನ್ನವಾನೆ ತೆಂಫೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ಸಾಹಿಬವಂತ ಮಾಯ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫರ್ಬದ ಫಾಳು ಒಡಿಗಂ ಪಿಹಿಂದು ಎಬಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅನುಮತ್ತರಿವಂತಕಂ ಫರ್ಬದ ದಕ್ಕವಾ ಪಿಹಿಂದು ಕುಂಡಿಕುಂಡುವೆ ಬಿಮಾ ಹಮಯಗಂಬ ತನೆ ಗೊತುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫರ್ಬದ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಎಬಹಿ ಕುಂಡಿಕುಂಡುವೆ ಬೊರಬುರಾಗೆ ಎಂಗೊಸ್ ಬಿಮಾ ಹಮಯಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದಿ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹೇಫುಳು ನೆತಿಗೆಂ ಬೆಟ್ಟಿ ವಡಾಗೆಂ ಫಿಯೆ ದೆಂಫೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ಹೇಫುಳು ಅರಜ್ಜಿ ಹಿಂದು ವಿದಾಳುವೆ ಇಬ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂತಕಮಾಯೆ ಇಬ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬೆ ತಿಮಂ ಅಳಾ ತಾಬಾವೆಜ್ಜೈಮೆ ಈಮಾಂ ಬಿ ಮುಮಿನುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಫುರತ ಮೀಹಕಿ ತಿಮಂ ಅಳಾಯೆ ಏಕ್ ಫಹುಗ ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ರಿಸಾಲತ್ ಹವಾಲು ಕುರವಿ ಅದಿ ಎಕಲೆ ಫಾನಕಿ ಕೆತ್ತರಿವ ಅದಿ ಶುಕ್ರ ಕುರಾ ಮಿಹುಂಗ ತೆರೆಯಂ ಬುಮ ಎದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ಎಂಗೆವಿ الشيخ إبراهيم أحمد ade agun mita emme nuktay faha kollam beenuwan ei Musa alayhis salam ekaleek faanuge veri raskalaange baddalu kurevuma wadayanna wafa ekalaange දීදාර කුරවුමන් ඒ එදිවඩෑන්නෙවි එදිවඩෑන්නෙමු එහෙමවීම මිතාග අල්ගොන් මෙන්න මේ ෆෙනේ එකලාංග ජාත්ෆුළු දීදාර කුරවා එකලාංගේ මේ ජාත්ෆුළු දෙකෙලුම මේ බේනුම් වෙගෙන් ඒ එකලෙක් ෆානු ඒ එදිවඩෑන්නෙවි එදිවඩෑන්නෙමු ඒ මිතාග අල්ගොන් මෙන්නගේ ඉන්සානි උසූල් බලාලා ඇරුග ඉන්සානුන් වෙස් මේ මුස්තහීලු කන්දක හගීගතුග ඉන්සානුන් වෙස් එදිෆ හොරේ මුස්තහීලු කන්දතක ඒ කමකි හගීගතුග අල්ගොන් මෙන්න ඒකශීගම් වා කමෙන් නෝනේ අල්ලාහගේ ජාත්ෆුළු මේ දීදාර වෙගෙන් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනුමකි ඉන්සානි usultaga khilaf kamekama insana nokulade kamekka mi ayatun warangala bayan wegen dia den ehennam mes mi hagegatuga mi lobi weringe terega onna kameke ei mustahilu kandatta wes dekeluma beenum vun ei e usula balafiya allah lobi kura mi heku kiha bodakan e kaha kandattaka edigin daani hagegatuga ehma Allah lobi kurumuge aslu mitaga algon menna war rangalami sifawegen dani Musa alayhis salam ge hippuluge adin e ufedi wadannevi ihsas ekalek faanuge mi veri raskalange baddalu kurevumuge ihsas mi ihsas ufedigen dia diun mi algon mitaga mi faha kolla gotaki em Allah lobi vun ei kihinen ok kamekkam wes algon menna kirat qur'anuge mi surat al imran ge Allah wahi qur'a funani قل إن كنتم تحبون الله تيباميهم الله لو بكرة كما وانم فاتبعوني أي الله رسوله تبعوا أم الله لو بكرة كما وجيا فاتبعوني الله رسوله تبعوا إيه كم وجيا كم وانك مينجن إهم وجيا هم ألقون مين إيه فهاتم بس قرآن سوال دمواني كيتو إيه فهاتم عندني يحببكم الله تيباميهم لو بوديغنا واني أم Allah mi lobi kura kama vejje rasula kiyamam wami rasula kiyamam vejje Allah ge lobi wedegatun algon minne liben
දෙම්වානේ කීතෝ ඒවිස් අලගොන්මෙන්ගේ හිතුග උෆෙදේන සුවාලේ එහෙම අල්ලාහ් අංගවණී කුල් ඉන් කුන්තුම් තුහිබ්බූන අල්ලාහ් ෆත්තබිඋනි යුහ්බිබුකුමුල්ලාහ් වයග්ෆිර් ලකුම් දුනූබකුම් එහෙම අල්ලාහ්ගේ ලෝභෙ ගතුන් අලගොන්මෙන්න හාසිල් වෙජ්ජියා ඒ කලාංගේ අලගොන්මෙන්ගේ හුරිහා ෆාෆේ ෆුස්සවා දෙවවාන වල්ලාහු ගෆූරුර් රහීම් කලාංගේ ginaginen fa fusaras kalange hemwim algon men mitaga mi allah lobi kurumuge wahaka mitaga mi deke veti algonduge hitgo feduna shuuraki algon men ves allah lobi kuruma akiga allah ge nabiyya genes devvi risalatu ga hifa e talim rangala libigan nabayakkum gave e talim amal kura abayakkum ga algon men wegen dama hingashe erun hagegatuga allah subhanahu wa taala algon men deke lobi odiganawani erun algon menge faafa allah subhanahu wa taala ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವಾನೆ ಏಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇನ್ ದುನಿಯೆಗ ಅವಳುಮುಗೆ ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ಆದೆ ಶಕ್ಕೆವೆಸ್ ನೈ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆ ಕಿವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತ ರುಜೂಅ ಉಮ ಟಕ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ತಯ್ಯಾರ್ತಗೆ ಕುರಮಂದ ಮೀಹೆ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೂಸಾ ನಿಜಾರ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎ ಫರ್ಬದೆ ವಡಾಗೆನ್ ಎತನ ಎರುವುಮ ಎಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫನ್ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರೆವಿಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿನ್ ಗೊಸ್ಸ ವೆಜ್ಜೆ adi ewogutuga Musa alayhi salam ekalek fan heddevi Allah subhanahu wa ta'ala ad ekalek fan heddevi ilahu dekewadagatumuge shawgu verikame ekuga Allah dennevi timan kalek fan edi wadaname ibras kalange zaatu furu dushuma ade mi ayatuga wa kalome dennevi ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني مي آية أقول منا مي واهك دليل لبي هذا ميتنوغا مساكفان الله سبحانه وتعالى يهين تنه ومن الله سبحانه وتعالى بس وحي كربي تبايا نوتا كليك فانا تيمان رسكلانغ ذات فلو فني ودا نوغنواني هذا مي ನುಕ್ತಾ ಅಗುಣಮೆಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೊಡ ಬೇಣುಮೆಗೆ ಮಿউಳನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಗೊತ ವಹಿ ಕೊರೆವ್ವೆವಿ ಏ ಕೊನ್ಸಾಬಕ ಕಿ ವೆಗೆಂತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳ ದುನಿಯಮತಿಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ ಫೆನ್ನಾಣತೋ ನೋತ ನೂಂತೋ ಮೀ ಇಲ್ಮವರಿನ್ ಕೊರವಾ ಫಾ ಬಹಸೆ ಅದಿ ಮೀ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತಕ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಬಸ್ವರ್ತಕುಂ ಅಗುಣಮೆನ್ನ mi mikamuge hekitaka mikamuge malumata libifawa wara muhimmu suwal vesme ehema mi ayata balaruga Musa gfan Allah subhanahu wa ta'ala wahi baswal iwa fayoti kalege fana timanas kalange zat fulu feni wada nugannawanakama ehema mitanuga komugote vies Allah ge zat fulu kalege fana feni wada nugannevi kan agun menna ibenge mikamuge mi sabtahugo macca mi wahaka deke fonna bayin hadista kitra sola gari hon barde fe bohore migotun asfa bayin hadista hoga agud menna fennan hori wahakata ka balaruga mi agud menna fennan e bohore mi kite rasulage baswata ko agud menna gotuga Allah subhanahu wa ta'ala agud men getereng evves mihaka duniyega ekalange zat folo fenigenne no danakama ade sabaka mevani bay baswarto ga me honna gotum wiya bardafa gotum wiya e Allah ge nur fulu tajalli wa hisabe e nur fulu ge gadakama viduwaru ge gadakama mekan kama hore e tane halako gen gadan kama bes bay baswarto ge bhore adi diru libfawa evves echka nur fulu ge alikam faalu vejjiya e che marogin ga dan kama bes bay hadis furta ga aswe bohri komekas mi bayin hadis furta ka agulmen badaruga agulmen mi sabitwan ule wahake ki Allah subhanahu wa ta'ala ge wajh fulu evves insan ka duniyega sida nofennaneka mikan kalange wani Musa gfanoves egota angawafa den ehme mi nuktayen agulmen me padada me wahaka me soraka ada kadumuge beenumuge agul me furtama me nukta me faha kuri ade shakkewes nei Allah subhanahu wa ta'ala ye didar fulu mi duniya matiga evves mihaka nuwane kan algon men
uriha muslimun bes adues ahama adi qabulu bes koram mi algon menge aqida mi algon men me wahaka tamme hendakam dairu algon hituga ufede sualaki Allah subhanahu wa ta'ala ge didar fur algon menna mi nuli beni ege hikmataki ko bye bye ade alsaz Musa Nizar edeke wahake ituru kollimuge gotun algon Musa anwara danwala ade mi algon men insanun Allah subhanahu wa ta'ala sida fennanito mihar sure sadi kuri zamanage meres kurawan bahasa adi kamuwe kuladanakan insana dolen Allah subhanahu wa ta'ala debba faweto mesuwale adi mi awun men musafanoge mi hadisa kalefana ma Allah subhanahu wa ta'ala mi ekalage nur fotahoge terein wara kuda minbare awun men badano percent ekalage farobade mi fonu bevi nota dekkevi ekam sabam farobada kundi gen die kama imari bank rawa fane henko min imari bank ronni agun menna mi zaman wad mi duniyamati ga hagigatu Allah subhanahu wa ta'ala ge didar fulu belimuge kodana kan libigene noye ehnamas agun men muslimunna qiyamat duga ma Allah subhanahu wa ta'ala ekalage zat fulu dekkemuge matiyore niyumat devane ko agun men kid rasulage sunnatun sabitu wange boy adi kid qur'anuge ayatakun agun men mikama irshad libe ade megata on balalar kit quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi korba fa lil ladzina ahsanul husna wa ziyada mitanu ge ilmari mi ziyada ge taarif ge dalwani ei hagigatu ge nimatta devma foga emme fahukame gotu ma Allah subhanahu wa ta'ala insanunna khasa ko swaruge ge halwerinna ekala ge didar fulu kashfu ko devane kama adi ki rasulullah ge hadisun argumenna mikan kandedigen sarih bahum bayan ko deba bor ekalefano hadis pre goe innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin manaki tiyabami hunna tiyabami veres kalange fennaniye saad vilerege handu tiyabami hunna fenna pade manaki haves falkam bodu gotegga qiyamat duga ekalange salih alonna ekalange zat fulu dakwane kama awun menna kid rasulullah bayan ko deba miyoti Sheikh Ibrahim Ahmad ade demme mi Musa anwarge wahake agon me ituru kollaeruge kirt qur'anuge mi suratul anam ga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi wahaka wara soriha gotka bayan ko dewa fove ekalange wahibas fuluga asordani la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir mi suratul anam ga mi sateka timban aya mi ayatuga Allah wahi korwa wani ekalange zat fulu mi duniyega lotaka nufennane ekalange elota dekevadigen we maneki algon menge insanunge hurihakame Allah subhanahu wa ta'ala deke denavadigen we ekalange ogavanta raskalange khabarta molad denavadigen wa raskalange den mi algon menna kirta Allah ge zat fulu mi qiyamet duhum fennanakama dalil tan ebade demme Musa anwarge waaqege ishare kuri ayataki surat Yunus ge 26 wana aya mi ayatuga lil ladzina ahsanul husna wa ziyada mi ayatuga maneki duniyege hewa amal kula mi hunna suwaruge hutte adi ege ituravve sutte mi ilmare tafsir korabaru mi waqt bayan korwafa hunnati asu tarjama gavse wahaka kom suraka ishare korefa e wani ei man Allah ge didar fulu dekkewme ehwima min algon mennen engeni kirit qur'anum bes mi wahaka algon mennen engen dakan adi mikan ituran algon menna sabitu ege midani suratul mutaffifin ga Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi masfuluga eba ade qiyamedduhum Allah ge zat ful nufennane bayge wahaka farda koregen wa bayge wahaka ei mi kalla innahum ma'a rabbihim yawmaidhin lamahjubun mi suratul mutaffifin ge fanarwa na ay mi hatu ge mane ki hame ekani ehne besnune adi kiyeta ebamihum hadwa bad kore kalang hazratun hama kashorun ebamihum farda kore mana koregen wakan kashaware mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fulu didar korebumun emihum wani mana wegene mi ayatu ge kurin mi annani Allah subhanahu wa ta'ala ge bas fulu taddogo ko kafir mi hunge wahakage sifata mitaga mi annani hevima algon menna mi engeni mi hunna kina rakavanta berinkan ehme jana rakavanta berinna mi ekalang zat fulu didar no kurawakama vanya ein deha ve swargavanta berinna ekalang zat fulu
දීදාර කුරවානික එහෙමම ඒ ගොතන් ඉල්මරින් වාහකත වර බොඩ දිනාසා කරව වර ගින වාහකත දක්කාෆා වේදෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මි හගේගේ මවුදුවකි මි එකමුග මච්ච බහස් කරුන් කමන්න වාති අල්ගොන් හිමෙන් මිවරු ෆුදේහෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මි වාහකතක ආදේ අල්ගොන් මෙන් මිහා හිසාබු දෙන් කාවස් අල්ගොන් මෙන් මේ බලාලනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා मूसा के फाना दे रिसालत आदे अगन में मिगे कुरिंग अडहम में आई अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमर फुला मूसा अलैहि सलाम फरबदे के मच्चे वडाय ने वाहका मी फरबदे एकले फान फरबदे के वडाय ने वाहका गा දෙම්ම අගොන් මේ අඩියගේ මිදියේ එකලේ ෆානගේ රිසාලත් එන්නොන්තෝ එකලේ ෆාන රිසාලත් එකලේ ෆානගේ මච්ච බාවාලේ නොත තවරාත් එකලේ ෆානගේ මච්ච බාවාලේ වෙවුණු වාහක දෙන් අලොන් හිවනි වාහක යා දිමාලන් අලොන් මේ එබරකින් කුරිය ගෙන්දම හිඟාෂේ කොතු අලොන් එගොතු මුසා අනවර දන්නවාද adami awon musafan risalata balala awon men miharu tibafna danwa fan ekale ma Allah subhanahu wa ta'ala ekala risalat hawal kore bibahaka adami risalata behegatu awon men balala al-araf suratuge sateka salis hatare sateka salis wahega ma Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrabah miyati قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين هذا من آياتك معنى كي إكلانك وحي كربي إيه موسى كفاني تمن الله رسولك ماي بس وحي كربم مستكم مچا تمن الله كليك فانو حبوا خيار كربا فيمه فهتمن الله كليك فانا دبيكن كمغا بارا ايكو හිප්පවාෂේ අදි ශුක්‍රවරින් තරෙන් කලෙක් ෆානෝ වඩා ගන්න වාෂේ සදේක සාලිස් වසනායතුක මාණේකි දීනාමදු එංගේම් බේනුම් වෙදානේ කොම්මෙ කමකුන් තවරාතුක ෆිලාතකුගා තිමන් අල්ලාහ් කලේ ෆාන ලිය දෙබීමේ නසේහතරි බාද්දග ගොතුගේ අදි එම්මෙහා කන්තත බයාන් කො දෙවමු ගොතුගේ අදි එංගවීමේ පහේ බාරා එකු කලෙක් ෆානෝ ඒගා හිපවාෂේ ඒගවා එම්මෙ මොළගොතුගා ಹಿಫೆಟ್ಟುಮ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಅಮರು ಕುರಬ್ಬ ಅಂಗವಾಶೆ ಇಫದ ಅಮರು ಫುತಕ ಕಿಯಮನ್ನುವೆ ಉಳುನು ಫಾಸಿಕುಂಗೆ ಗೋತಿಗೆ ದೊರು ಎತಂತನ ಬೆಗೆಂದಿಯಗೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೆ ಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಕ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಬಾವಾಲೆ ಬಿ ತೌರಾತುಗೆ ವಾಹಕಯಾಕ ಮಾದು ಮಾರೆ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾನ್ ವಾಹಕ ದನ್ನೋಮ ಮಿರೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ಉಫದ್ದ ಹುಶೈಲಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ